Today, we're taking a look at one of the most terrifying natural disasters in recent history, the devastating flash flood and mudslide in Nepal. Fair warning, if you are easily disrupted, this video might be tough to watch. When I first saw the opening footage, I actually thought it was a school, but after looking into it, I found out it was a border crossing control point right in front of the Nepal and China border. CCTV footage shows the heartbreaking reality. Within seconds, hundreds of people were completely swallowed by a massive wave of water, ice, and mud. No matter how fast they tried to run, the sheer power of ice and stone, just the scale of this disaster was just unstoppable.好的，谢谢警官。那人怎么可能？哎呀！人啥呀？这把没写那的。 360行车记录仪持续工作中。去那边啊，带个土豆，我建议你们直接带过去。我的车上有，谢谢。而且那边路不太好，你注意安全。慢一点，对，慢一点。 यता यो अफिस त पुरै जान्छ हो तेरे हेर यो आर्मीहरु बे पुरै घुम्चिते गयो त ल गाडी भेटिहाल्यो नि हाम्रो मान्छे भेट्यो थुक्क भाष ए छिट्टो जाऊ छिट्टो ए तल भागो पुरै अब के थुक्क हाम्रो कम्पनीको मान्छे भेट्यो नि कम्पनीले भेट्यो नि अब केही छैन मान्छे गयो मान्छे गयो मान्छे गयो मान्छे गयो मान्छे गयो पुरै गयो बोस यस्तो के भयो यार आर्मी नि गयो यस्तो के भयो यार Oh my god. Oh boy. Lama. Hola. Oh my god, मार्यो भाग केटा भाग
दुईटा पुल आयो एउटाले बङ्गाइदियो एउटाले लग्यो पुल लग्यो अब पछि That's the way. Wait. Shit. Oh shit man. Wait, that's who? Weh, pengen mas batin lihat. Asal lihat. Wait, that's who? Asal mana weh? Siapa? Gari. Ada siapa yang turun dah? Oh shit. Ulung talong kau siapa utar gari siapa? Oh, That's the way. Wait, tim siapa lah? Panggil weh. Hei. Woi. Wow. Nomor ka deh. oh shit. Woi ना कोई मी यार Oh shit. उस गाड़ी साथ म्यूजिक है उस गाड़ी यार जो यार जी उस गाड़ी थाले मोड्यार जिसु उस गाडी ओए बेटो यार था उतर गाडी साथ रनिङ सुरु मुख्य त सेट हेर्दा हेर्दा एउटा गाडी पनि लागेको अवस्था हा म पछि देख्न थोरम तिम्रो थोरी मेरो है ठुसुले अनि पछि भेट्दा के गर्छ भन्न थाले यार आसी ओए हा अझै नाच्न सक्नु रे शिट सेट कस्तो यार मुखमा Itu jarna jari ada mina. खाली मन गर्छ प्लिज Ah, mukba. कस्तो भयो बोलन गाउँमा सक्ला सम्झे Gawai भाषी छ अहिले लाग्यो लाग्यो बनाएर लगिसक्यो
पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल जरेको फुलको यस्तो पुरै सिङ्गै हेरेको पनि लग्यो सबै लग्यो फुल झरेको पुल आएर हानेर यहाँको उता माथि यो छ खेलचोकको दुःखको दिन फेरि सुरु भएको छ खेलचोकेको दुःखको दिन फेरि सुरु भयो बिजुली अवरुद्ध पुल अवरुद्ध पुल समेत हल्लायो छ